Beseshila ubaba ukuthi beseshila ukuthi elihluluba umongameli nakho truth ngizwe ukukhuluma phambili Nkosi utheke umongameli uyena umshayeli walenqola yesikhulumba futhi umongameli ushayela isikhulumba bese isikhulumba sidonsa inqola mhlawumbe yini yona lenqola yevangeli ngicabanga ukuthi kubalekile lokho angithi nje mhlawumbe yile hole ethena lokho inqola yevangeli kubonakale emazweni angithatha ase-Afrika i-Afrika inamazwe awu-55 uma awu-54 ama-skip Madagascar esesiqindile kodwa masihlanganisa nayo awu-55 kodwa uma ubheke ivangeli lisemazweni njengani no less than 10 kwamanye awo ayikho even dominant uma singabala nje amanye abhaliwe ku-letterhead yenkonzo ukuthi ikhona inkonzo lana kodwa uma ubuka ama-branchi nje ambalwa ezweni lonke lokhu-ke kwaseke kuholele ekutheni uma kubuka ukuthi-ke ekugcineni sonke siyazi ukuthi sithola ivangeli inhloso nqangi yale nkonzo ivangeli kuye kwavela-ke phakathi-ke kwabanye babafowethu noma abahlobo bethu ukuthi hayi mani lento imali ingaqala ngoyedwa igcine ngoba asikho istrata uhlelo oluqondile olukhomba ukuthi ivangeli lizohamba lifike e-Afrika yonke le ndawo ngokohlelo nangeyimiso nje nama-structures akhona enkonzweni i-design yawo inalento nje ukuthi ngishumayela ikakhulukazi bakukhona ama-regions ama-province nako mawubuka igcino yakha lento ukuthi ngishumayela la ngishumayela la ngile le branch la igcino lento ingathi sesakha amabandla kunokuhambisa ivangeli inkona ingena lapho emva kokuthi kubukeka ukuthi ivangeli lingafika kanjani kwasebakhona abafowethu abazijumbayo ukuthi hayi thina siyavuma ukuthi ubaba vele sithumile kodwa akathume thina nasemazweni angaphandle kuze kuyofika ngisho ngaphesheya kweyilwandle
ukuze ikwazi kwenzeka lento. Labo-ke abavume kanjalo baye baqala-ke bafika futhi bacatshe ukuthi kahle into ebambelene ivangeli imilango yalelizwe. Akekho umuntu onganaka lelizwe, othanda lelizwe angaphinde athande nensindiso usindisa abantu, ikakhulukazi umuntu ozinake yena akakwazi ukuphinda futhi abe nesifiso lokulangazelela ashisekele ukusiza abanye. Labo abafowethu base bayathanda ukuthi bona bazibophezela baze bazibiza nge-special force. Ivelaphi lento yokuthi special force abayaziyo i-army noma i-military bazokwazi ukuthi i-military kunama-unit ahlukahlukene, kodwa ekugcineni yonke i-army njengoba la eSwatini nje kune-army yalapha eSwatini, kodwa kwi-army khona i-special force. I-special force isihluka ngani kwi-main army ngoba amasosha wonke kahle. I-special force ihluka ngokuthi sitrainwa ngalendlela ehlukile kunamasosha wonke, siphinde futhi sona sideployo ey'ndaweni ezicritical ongelula ukuthi noma yiphi isosha lingaya khona. Basibiza kanjani-ke nge-special force? Ukuthi ivangeli wonke umuntu uthi uyomshumayela uyaya ngomsombuluko evangelini, kodwa masekufanele manje baphume bazidele baye kwamanye amazwe. Kwesinye isikhathi abanye bazokwazi ukuthi kuhamba kuhambe kuzenze lento yokuthi abantwana baye emakhaya akunjani njani kube yikhalazo ngenxa yokuthi laba bantu bazijubile beyijubele ukuthi bona bayi-special force abasezuhamba njengawo wonke amasosha. Okunye abazinqumele kona ukuthi bazophila impilo bazehlukanisele ingonyama. Kanjani na? Akulula ukuthi ungathi i-special force ube usagada ukuthi ufake izipho, ufaka amazinyo, ufaka yonke lento ngoba ichaza ukuthi ukhathazeke ngawe kakhulu ngobuhle bakho. Akekho konjalo ongakwazi ba-special force i-social normal ngoba nakuthi uliwe vele evangelini. Kodwa kunosi special force ubiza ukuthi ushintshe umuntu wakho uqala uzidele. Mina ngokuthi umuntu osazi i-special force uzokwazi ukukhuluma lo muntu lo wathola isikhwama ahambe 50 km ahlale ehlathini iminyaka yonke ngoba eyi-special force. So nabo-ke ngokunjalo baye bafana into yokuqala ehamba phambili ekubeni i-special force angithi inqola evangeli i-discipline. Akekho umuntu okhipha ivangeli ethi kubantwana benqola thambani ne-evangelini mina ngizwa ngayo bathi sesiye-evangelini sesiyakuphi. Njengoba nje ngikhuluma bakhona bathi kule viki ezivakayo eNamibia vele bake baya ngoDisemba bathi babuyela bayiNamibia. Engikholwa ukuthi mhlawumbe ku-2026 kungenzeka ukuthi inqola yonke nje eNamibia uma sebesilungisele kahle ukuthi sofika kanjani senze njani ngoba khona bahamba phambili bese siyalandela sesisonke sesiyohlasela-ke kuleyo ndawo size simnqobe usathane. Ngamanye amazwi ngizoba very brief kulento yokuchaza inqola ukuthi inqola yini. Omunye uthi yini le ngabe inkonzo entsha. Yile icebo yile primary aim yenkonzo ukushumayela ivangeli. Kodwa ukushumayela ivangeli inqola iletha lento yokugqugquzela nokuletha umqondo nokushisekela nokukhuthalela abahlezi njalo bakhuthazana nalokho. Ubekangami nje ngabe wonke umuntu enkonzweni ujoyina inqola kahle igama elithi inqola yevangeli bengaqanjwa sonto lapho. Kodwa makuthiwa inqola yevangeli bebeqonde ukuthi lo mqondo uzofikela kanjani kwabanye bafowethu nodadewethu ngoba manje kukhulu ukuba ilento yenqola ngoba khona izinto ofuna ihlukanise nazo. Kwesinye isikhathi uthola ungayi-understand ugcine sesho izinto eningi njengoba ngisho ukuthi abantu abasayi emakhaya abanye kuthiwa balala namabhantshi balala namabhantshi. Umuntu mangivangeli kamkhona ukuthi yamdida leyo kodwa uma wangazi evangelini ujwayele usheshe udideke balala namabhantshi abasiyikonzo labantu. Kodwa umvangeli uyayazi lento lekuthi uze kube njalo usuyenze njalo. So ngenxa yokuthi-ke basikhethela ungabe amasosha
wabo ngapha masibazi bezifanisa namasosha basifanisa ngani namasosha phela kahle thina ngokwevangeli siyokhulula imphefumulo ethunjiwe imimoya so kubiza ukuthi thina silwe nale mimoya asibambele nenyama kodwa silwa nemimoya ukuze ikhululwe umuntu ozokhulula umuntu othunjiwe akathunjwa yena qala kubiza ukuthi yena akhululeke kulezi zinto zomthumbi manje kubiza ukuthi abantu-ke baziqhelanise nezinto eziningi kulokhu kuthunjwa njengoba ngikho ngithi indlela okubanzima ngayo ukuthi umuntu usuke enesikhathi ibrand yakhe ethiwa ngogqoka ibhlukwe uma iy'nkophe lezi suke zikaze kwaziwa ukuthi ushaya ngamagolide kungafanele lo muntu azoba senqoleni imishini leyo ngoba lo muntu ufuna ashintshe ibrand yakhe ashintshe into abeseyibrand eseyakhe isikhathi eside kodwa manje sefuna ukuthi abe yinqola uphawu lokuqala uyazidela ushintsha loya muntu ngoba lo muntu urepresenta enye into akwazi ukurepresenta le vision ngoba le vision isho ugqoka amasaka uziduqa emlotheni ngenxa kakhulu so yingakho ngithi ukubeka ngami ngabe wonke umuntu uyinqola yingakho kwathiwa inqola uchaza ukuthi wonke umuntu u-invited akeze enqoleni ngoba inqola is nothing but ivangeli labapostoli ezingeni lokuzidela ukuthi nala ongekho omunye othi ayithina siyaphela labafowethu inqola ithi thina siyaphambili noma ngabe siyafa mawungalaleli ezinye zamaculo abo bathi noma ngabe siyafa noma kunjani thina siyevangelini so-ke inqola-ke yevangeli iyisimo esinjalo ngeke ngihambe kade uma ngikhuluma ngijwayele ukukhuluma 2 hours kodwa namhlanje isikhathi asikho ngizothatha nje u3 minutes kuphela ukuzama ukubamba isithombe salento yenqola nanokuthi-ke ukuthagetha lamazwe iqala kanjani ake ngisho kule lizwe esikulona nakangwane kwakuwa ama-statistics ama-ceilings ajwayele ukuphuma annually ngaleso sikhathi labangwane kwakuthiwa isilingi total ceiling of the country was 500 and Swaziland was the first one esayithagetha to contribute hayi uzobakha ibandla uzocontribute ekusindisweni kwemphefumulo inqola ayikho ngamabandla manje ngamabandla uyithole wrong lento noma wayibuka kanjani uyibuka wrong uzongena kwi-competition ugcina ungayamukeli kwesinye isikhathi ungene ekubili nokuthi ulwe noNkulunkulu ungazi ngoba inqola ifuna ukhontribute elilizwe ngaleso sikhathi kwakuyilesuthu yayithi yona i-total ceiling of the country ngaso sikhathi kwaku-260 I remember very well ikazwa nesitarget iZimbabwe nayo yayiwo-240 kanjalo ikazwa target ibe kanjalo lento yenqola kodwa lo mqondo uyachallenge one unzima ungena kubantu ngicabanga ukuthi inkonzo seyihlushwe kakhulu abantu abayihlobolayo manje bathi nje kancane usasekhona enkonzweni bahlezi baverify yona challenge so engizokugcizelela-ke la namhlanje ukuthi sonke esilangazelela ngelivangeli mina bengithanda ukuthi sibe nqola bengingathandi-ke nangokuthi kodwa ma ubaba ethanda seku-right bengingathandi nanokuthi sibe yinqola sibe u-B no-C no-D mina bengithi sibe yinqola kangangokuthi masiba indoda sibe yinduku masiyinqola sibe yinqola so that ingabithi mechanism ye-division phakathi kwethu igama lisho lutho phela inkinga umqondo ukuthi sithe zinduku noma sesiyivangeli noma sithe ukhona-ke uwezwa kuthiwa kuyinqola vaswama lapha kwindiza evangeli akasiphathanga enkonzweni so inqola iyilento le engizama ukuyichaza nje ngizoba brief kakhulu ngonyama ngeke ngihambe kade lento yomculo abanye bacabanga ukuthi inqola yini umculo hayi umculo ukuthi lo mculo mawulalela amaculo akhona wonke mawalalela
anomyalezo omunye ngoba thina noma ivangeli sifuna ukusindisa ngakaguquki kodwa ukuze sizuze abanye bahambe bayevangelini funa belahle ezinye izinto yingakho imiculo izoshumayela la ngaphakathi kahle imiculo eminye yashumayela amabomu kodwa ukuze leli ivangeli likwazi ukungena kuwo wonke umuntu abeshiseke isalento uma befundiswa niyaqonda yini ukuthi bantwana yindaba umuthi wengane womkhuhlane unoshukela wonke abangiyanga leso sikhathi answer sengabatshela ukuthi ayikho ingane engaphuza umuthi mawungababa into omdala uphuza ubaba uthi yena uyakwazi ukugula uyazi izomphilisa maye uphuza akaphuzi ngoba efuna ukuzwa wona kodwa unalesifiso sokuphila ingane azanaphila uma umuthi ungababa ngekuphuza khanye uthimisa kodwa noshukela yenza ukuthi ingane uphuza umuthi lento enqola yomculo ikhona lapho ukuthi apha nabanye message sifuna ukuthi siyabonga ngeke ifike sikhuluma nje kodwa le message izofika lula masicula ukuthi umculo wokumuntu uyathanda kanti uconvey message ungena kanjalo ke lento yokucula makuzoba khona umculo kwamakhathe kube poem kuzoba ama-brother we are trying to attract everyone ukuthi asambeni siyevangeli Allez,